Akada bagaimana hukumnya salat malam 4 rakaat? Bagaimana hukumnya salat malam 4 rakaat? Napigoi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dan makada bainina makada nayro Nabi ta sampajana patan rakang ajana mau ketanangi, tidak usah menanyakan bagaimana baiknya salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di lain hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bainina makada na ia sepanjang penina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu masna duan rakaat. Jadi dipahangi makada na iya roh modele na sempajam penie salat malam weddingi dipigau duan rakang weddi matau dipigau patan rakang ne kia iya roh masyahuroi ya napigau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya naritu masna duan rakang wallahu a'lam.